mo guys, unsay hinungdan anang away sa isa ka pamilya? Yes. Agi lang na sa mga katigayunan. So namo kay mga isuon nga dili masatisfy sa ilang kaugalingon nga gusto nga mulabaw, nga gusto siya mohawod, then gusto makuha ni ang tanan. So mao gini rason guys nganong mag-away-away ang isa ka pamilya, especially kanang mga katigayunan nga wala gibahin sa maginikanan. Mao gyud na guys nga isa sa mga rason nganong mag-away ang mga anak. Dayon nato maghawod-hawod nga igsuon no. Ngano maghawod po na nga kana kinahanglan magunta nga pair gyud ang tanan niya. Na man gyud palamang, na man gyud mohawod. So mao nay mahitabo nga mag-create og kuan away. Dayon sumbong didto, sumbong diri, tabok-tabok ang istorya. Mao nay reality sa kanang naay mga kuan, mga gipangbilin nga mga property ang mga ginikanan. Mas maayo pang walay mga property guys kay walay samok. Peaceful ang imong pamilya, peaceful tanan. Pasalamat ra gid ko nga pobre ra mi guys kay wala mi katigayunan awayan. Peaceful ming tanan, namuyo ra mi sa among kaugalingon iya-iya o paningkamot sa isig ka pamilya. Walay hilabtanay, walay pakialamay sa pamilya ba. Iya-iya o paningkamot. Kung naay mo angat, ay ayaw pagsilos-silos kay naningkamot siya nga kuan mo angat siya. Ayaw pagkasina niya kay siya naningkamot. Ikaw wa man ka naningkamot. So paningkamot pug imo para mo angat sad ka. Ngan ana ra na siya guys no. Ang reality nga muangat ta sa atong kinabuhi. Ayaw pag sinasina sa imong igsuon kay siya naningkamot. Dayon ayaw pag pangdaot sa imong igsuon, imong idaoton siya sa ibang ubang mga igsuon para naakay mo kampi sa imo na di man na maayo. It's not good. So ang kuan ana wa joy saputan, wa joy kay kuan kanang mapadungan nga maayong kuan pamuyo. So that's all for today's video guys. So base ra po ni sa ako ang mga na-experience. So thank you for watching guys.